ini nolapor kewang naliro kumapan niri lam the na jetan te krang karo na pajeri lo nili kopi athesi media kewang nang kokma kopi ke sungma ko monitum nang puta hai na matha ta hai arje ki mesen ti ko duk de bula langjin bu kunang mata thai kami ki phu kini li lo ihem je par pong re to na ta kisim ki boy jokta ti thelong de ni ri kon sik kisum ne la ke jokta nang jini ne la ke ni mina si jini athe ni li BJP ki lot pinipen 9 years ne 95 plus ni BJP lo ke most senior lo ne ta nang ram ko tang te office tame ni phan la nikan sir ke pangbong ni phan muni na hong a video be ni asi bojar le li hormu chu joram tame ili jong he la dor me otio hormu me ku tame nang kenam bango si ador me pedet puti ale be tila song taksi nili ke ador abedet amunit simang del no value no regards no priorities no facilities nothing ko son si inte inu na munit nikan trok ke survive po nili election tur non tur then tami survival polang domat hok ke reng nang je pan ke jokta dobu itungbo ente pini politics ong jok lagi dun sita mila ke sia purpose do hadak senale opportunist bujima opportunist kali lagi nili pini BJP long ke do pini nang tomata tai umane ke curung curang pon umane curung curang kali lo nili ke kepang keng ong lo amen fu sino ke nang ko ho lo ratu atin li chohong bom lo birta ke me bang di me ku akira long di me ku belong di kali aki ong nili pan ke akka heno nang le o nili mangan ta le kan tin kir se ke long lo my path for my life I saw a third utang te la so party long nili pan ke isi indication lo ko sin data di kematha la pena konon ke dosara elected representatives inu bakta ni kang kira ni स्वभाव चरित्र pan ko ke kisum ki duk ke rabia tum kali la tum ke ni na menta nang ni takap do ko ta man pe ki duga mikri ke beni tum kali ki duga hem kapa plang ban kali ni plang long te chok lo ni reng long te chok lo ni heming tu te chok lo bang hem ke goli mar lo tomon herai punjab non ke cholong le kudulur non they don't vote. Alang tu jipolo BJP is the world biggest democratic party. Now world democratic party lo. To world democratic party pultang te ili mathanang it is like a big nation made of crores of rupees. Hal semus hanti ave potenali hal so bildi heb dudunji ma dudunji. Asi nili phanke BJP ke si school home kali nili phan hanti nang ke PG hem kali kau nili ahok pet sinili ko pini ke BJP po dol ke donghele pini minority ko jekrong dungta donghele pini Christian po pikidun kita nang kelang ap digi kalilu minority pro te Christian to pan ko tante ke pang te kam ke the nili 2022 ningkan election itu doni punili ke harfar sode hak pelang ke adapta nang di dormon to koron kurinoy tiket nang nili ta dun hoy lo dormon koron kali tame siar kena pa party den oh hala leni lege tirui boy kali hai ade joktai dorom ke ti handu देखो पिने चौकी मैंने पोसी नहीं था लूप दून दे दो सपोसी नीली के निमिना के पोवे का पोती ला बीजेपी पार्टी के orang fana ke ke Christian Muslim bangkai ke tami anu dong la jitene ne la ane aklo ke tami la si ako nili lang bom lo amune tumbang itu family bus gitu BJP is a family punya nili tak apa do solo mate member lo mate nili kesung ibu desi kesung bolo nili so kesung penili aking ridam lo nang thati ko my situation
is like troubled water. A fish in troubled water. I need the rescuer. Who can rescue me? The chini tum dalo. Inu bani em da chini, inu bani MLA da chini. Even MP song da chini. But they didn't come in front of me to help me. Ni rescue long ni. Lasi nili. Angko pini nili pan. Kisung ke boy ang bong sampai cicak dun bom poku ke matang bong. Tid hota. Non nili pan ke example si nili tipo. Non ke nili ke gal kir ke jota lang panggui bang. O sistem tu semua apa yang tidak. Non Bortoman nili minority president district Putrota constituency atraksi nili. Kita ni mau penili puluh elected representative setum kami doi kali dia dah job. Nili jonghele kam hang donta nili kecewang tunang kalau tu SD money. People no already come to bang book lalu. Lepen non nili election management committee arona teng ke nang tum no ka dam rules strict pick jang. Nah so ni nili ta harbat si nili rong ko homosti rong ke damu nili ta. Amasi la so homosti long are lihut निलिका निलिरों को हिंदी पे नहीं किसी को हिंदी में भी कहावत है हर गली में हर कुत्ता भी अपने गली में शेर है और सोचा कौन चिपांग रूम सी तो होसा नमस्कार कार्ड ऑफ वेलकम टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी कोलो ओमोटी सो पिलो निले बना पुटे मनोज ना गली की दूसरे जुनिसन देखो ना पोजीशन में जितनी देर कितनी पुटे कुछ निले पान को पिलो ना तुम ना Number 2, CM Sulam Hong Tamini Pantan di dalam kadang sar welcome puni di pulau. Alang di dalam songsos ini di mana tu? Hai nang di ke dulong top su di tu. BJP fan grup ini tu. Sitan di in pen ke akero CM ban ping tu kan lo. Namaskar kadang welcome to my constituency pulau. Omodi so pilo ni di mana tu? Manoj na galing gitu ke junisan di kau. Nama position kan di tidak tu. Nilipan ko pila na tum Number 2, CM Sulam Hong Tamini Pantan di dalam kadang sar welcome puni di pulau. Alang di dalam songsos ini di mana tu? Hai nang di ke dulong top su di tu. BJP fan grup ini tu. Sitan di in pen ke akero CM ban ping tu kan lo. Pini CM sini di pan ameng dang pulu. Nangli pan kini tum dima bilu. Pula ke alang itu mesti nang sikridak. Athini leke prayerful person yang tanda guna. Anam terdom ni dorm muslimah person anam terdom dom ni. Pini tu ima kita sini ma. Kalau so ang teko ma ko sini ma tanda. Athe akoi na keman tu sote amuni dobeki. Pemane amuni sini tanda kapu. Pinpoint dah ke no pinpoint dah le. Nasi ko mini panke. Nasi alang tu akoi nang pikali. Nili pan nong ke nang itu rapor lo te MP election dam ada bukan te MLA bang ko MLA tanah handun data hai MSC tanah handun back ko te nili batai ini lo MSC kan lo nili voter men handun lo ya moni ni ke thana kan ke tele kali adu damo distribution lo nili lon pini resignation ke tipi ke o dhai nang siru dun johi te nili kan ke ne corrupt person kali nili I have not done anything wrong in a party against party. Kenon sa again tam dipil mas again nai ko tu putel kamu pani di puelo ni ke jong he le thiok ok jor ta me nang me than ok siwan ko ko nang ke da khir kali ko lang pangutang ka khisiwan tharbe ko tharbe ke thosiwan ko lek ko lake urudang te la sudin nong ni minang chepa sung no re ko pele. It is better for me to give up and leave the house rather than to stay and find a better and home. Lalu ni setelah damtang la anar yang bong nang li nang di Dead Sea penat ke ilitum niliram bet jadi nake pe adang lam ne pudam be tami baro daphan non itu ma be daphan kisung ngapor sen jeli ilitum ke inglong aso tum iliwo khai to bana tiwok tubok ilitum ke ka be tu ke peace loving people ko jenesi ajat le itum phandang pu sitami itum chichak dun dor e himonto long le nang ra etami to pudun de e komane long le nam be to pudun de ining kiding ong tining kiding ong kita menon apong ke ni de pudun ke this is not an election but this is a war
against good and bad. Good and bad lagi. We have to overcome from the bad. Akai hinopen la pinang po. Ate ko pipolo pertante nang litum kini di pan pinisi nang tegong ta. Media kini since 2003 I was active, more active. Nilike is confronting media is not a matter for me. Media pan ke face kini ke pesalo nang ke bilo nilike. Atelita rasniti long kaban pertante dosu dulu I want to grow my popularity through media, through public support. Tanong la BJP nang godo ka hadi nili ijor hai nule. Tapi mo pe nang lina kadolan tiga lahan lo non apport ni bi appeal kan tu nang lo pini the last day ase ani sivera nu anita mini cap mini pokapang bongta jela thang ono poti nili kesung thon ke nang nang sunang nelo pini mondol kota mondol do peren mondol do ano tina pokarong ta di pan suri sinang pram ta pojang. I am langli lap lo. Back side de lo meeting ke jona angkai do sukari jang su ave. Tiru jo ningri jo ni di pan sina tu. Acheni le ke dildaram ni pina ka do e banta ne dikela mana bota hisab se ken ne. Oh. Lalu nang li aku nang kedua question dong aku ni ansana taki dola da ke lehlo. Jeno ke India itself is in a danger situation, danger zone. Purutante nili gipu why danger le ro purutante you see English with there's a saying in English, the rise of extremism is the silence of good people. Nangli nili the tek kini da tu nangli ke na kedong soda kupupe nangli panada pharta nangli checha kun joy purutante this is the right moment to counter. Akeme tum kidojo jone se kini la an extremism dam ralo. Extremism means helicopter and extremism kudam kali nili ke. Mane asema ke par ye hai itu makin metum tu jual pun. Lalu nanti nang kanan polam cak aku nang le question pun ni nang kanan tu terang. Ate UCC asona implement deh. Kalau tante tribal tu kalau langin dulu lagi. Bar ke bang lo. Noni yang ko jam pulang ku tui bang nang lo. Nang tu tengok si if you are educated kalau tante tu pas edhur kacau itu Noah polam tu tiri dah. Noah nang pulo. Bir the ke lana indum popo jokta ka adubang me biya patilo tu meri making lo nugo la son taksi opposition tu banganan pulo even la Nirmala Sitharaman apin ananta pulo. This is the last chance for democracy to survive. If Modi comes to power everything will be finished because like Modi mo hala nowa pin polan checking nan delang ma rato na me pranon even la Jammu Kashmir long opini former governor da pulo la panke non la sosa bura panke la ke pahi ke bilu ke pasunan ko kali protang te moge it will be a warlike situation in Manipur pini anta lengon e hamu e aron kisinan ko la sonan ko yin pansi rat pan la sokang turolong nilike jujaru de ni de ke penak de kali teron saho pone pini chini ne tanil no ka je songa bigini le long ni le periri ka je song pan lo ali nili nang karju bang san hai nang lilong ban king tu san hai de nili bangke ke patini kantung telan no leader tungke ke plan akama ke hapke karta very different take decision in proper time if I don't take decision today tomorrow will be today to save the democracy and to feed the people what the present BJP government is doing. Kasi nilihin penta isi message ke pala iban sini dike tuni ke pang penda di ultima akhida do cholo tema adune si pini bangke ranang no nili patini nang kosi nilihan makke dusun khulu finish decision and finish decision alam mang kana lipui pu bang san pu bang ke bepar led den lewa later